Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Özü sabahımızın teması şunday. "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim özün kaysi bir kavmga okşotup yaşasa, kıyamatta al oşol kavmның arasından tirilet dedi. Alardın kiyiminde kiyim kiyinse, alardın mayramın mayramdasa, kıyamatta al oşol kavmның bolup tirilet, Kuday saklasın. Kimde kim? Жаңы жылың менен деп куттуктаса, bir musulman musulmandı. Ататка айланып калбады беле бул? Канча жылдардан бери канга сиңип бүттү да. Жаңы жылың менен деп bir musulman musulmanды куттуктаса, христиандардын İsa'ga sıyınıp İsa'ны Кудайдын баласы деп аткандыгы менен сени куттуктаймын деген маани чыгат.